Ndabasuje cyane mwese inshuti zanjye tugiye kubana muri uyu munsi, nimwigire gukora subscribe, mulayikinge, musharinge, munakomentinge. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkuru isa nk'ibabaje cyane, ni inkuru y'umukinnyi w'iteramakofe w'igihangange ku isi. Uwo nta wundi ni Anthony Joshua. Anthony Joshua yavukiye muri London ariko akaba afite inkomoko muri Nigeria. Anthony Joshua rero akaba yaravutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda mu kwezi kwa cumi tariki 15. Akaba yaraje kwegukana umudari wa zahabu mu mikino ya Olympique mu mwaka wa 2012. Nk'uko nabibabwiye rero ko afite inkomoko muri Nigeria, ababyeyi bose ni aba Nigeria. Akaba yajyaga akunda kujya gutembera muri Nigeria ariho akomoka muri ibihe by'iminsi mikuru. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi uyu mwaka yari yaje muri Nigeria gutembera, aho yari yaje gufata ikiruhuko ari kumwe n'inshuti ze. Gusa uyu mwaka ntabwo byaje kumugendekera neza, aho uyu munsi yararimo gutembera yerekeza mu gace kavukamo muri Lagos, aza gukora accident ikomeye cyane aho yaje guhitana inshuti ze ebyiri. Gusa iby'Imana we ntago yapfuye, aracyari muzima nubwo yakomeretse bikomeye cyane, ariko ni muzima ntacyo yabaye. Wakwibaza impamvu rero yateje iyo mpanuka ubwo Anthony Joshua na bagenzi be bari batwaye imodoka ya Lexus mu bwoko bwa SUV. Bari bafite umuvuduko mwinshi cyane aho baje kugongana n'igikamyo. Gusa bari baherekejwe n'imodoka ya polisi, ubwo yahise iba ikora ubutabazi bw'ibanze vuba vuba ijyana Anthony Joshua na mugenzi we bari basigaye bajyana kwa muganga, ariko abandi babiri bari bari kumwe nabo bo ntabwo babashije kurokoka, bahise bitaba Imana ako kanya. Yari impanuka iteye ubwoba cyane aho abaturage benshi bari bahuriye bari ku muhanda barimo kureba umuntu w'umusitari nka Anthony Joshua. Yari yambaye ubusa arimo gutaka cyane ababaye. Iby'Imana polisi yari hafi ko yari iherekeje imodoka yabo, yahise imwihutana byihuse cyane imuvana ngo ku muhanda ivana muri ahabereye accident itimugeza kwa muganga. Reka dusubira inyuma gatoya, Anthony Joshua muri weekend ishize yari afite umukino yakinnye ari guhangana n'uwo bita Jake Paul. Jake Paul ni umu YouTuber uzwi cyane, akaba akina n'umukino w'iteramakofe. Ni umukino wari witezwe n'abantu benshi cyane ko bari babashete amafaranga menshi, aho Anthony Joshua yaje gukura amafaranga menshi cyane. Gusa nyuma y'uwo mukino Jake Paul yaje no kujya kwa muganga ko yari yakomeretse cyane. Abakunzi ba Anthony Joshua rero no kumusengera cyane akakira agasubira mu mukino nk'uko bisanzwe. Iby'Imana nuko nta kintu yigeze ari gukomereka gusa, bakaba ari kwitabwaho n'abaganga. Dukomeze kumusengera kugira ngo arangize umwaka neza ameze neza atari no kwa muganga. Mwakoze cyane kubana nanjye rero, ndabifuriza umwaka mushya muhire. Uyu mwaka wa 2026 muzawugire umugisha, uzababere umwaka w'ishya n'ihirwe. Ciao ciao.